print and electronic media bele ke hambai pulano no joto no khabai khubai asa bele no press meet tebini chini press meet nge চুক্তিনি এগ্রিমেন্টনি উলো যে চিনি নীতি গতভাবে যে করণীয় খাইটাই আপনি কিছুটা অংশ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেশা সাকলাই আবদি চিনি প্রেসনি হাকে जों दाबो अकनो आं साख्लायमानि सिगां इलाना नमथानि चिनर सिनिमुं देरियोन सिनिमुंते आंनि याक्सि खासिं दङ जोंनि Vice President Mr. Jacob Rangkol ani yagra phasing to meeting Secretary General Mr. Upen William ai boni ulo tongo tini Finance Secretary Sunajong Deborma ai boni yaksio tongo tini Deputy Army Chief Mr. Situng Subendu hijago ke जों angoro jotoni hino jotoni deja hai hambai ke dabu जों mul bisaya thanai ga aboni saklai munggo dabu Secretary General sini mosang Upendra yang nomni boskan boskan jotono na hambai sop notice sop paimani media friends rono ini chiri press conference ni main bishoy hinke post agreement chini klaitai dol ni future tamo nai ti kok thaisa thain tabu chukti ni sutre जो मोथा NLFT नो दिनी होइते डिसबेन बिलुप्ति घोषणा की मरम बिसिं तुई पुरानो साना मुचो मोथा NLFT नि बुमो दिनी होइते को डोनेशन जादा टैक्स तारिख थंग जमो तामनी के जून सेप्टेम्बर 4 तारीख नि एग्रीमेंट नियो जों आबताय खायमाया जों को सिलाय इब्रासा लोगरम बागै जों एग्रीमेंट नि बिसिं थे जे को सिलाय ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट तो आबनो बास्तवायन फाइसिं से जों आबनो नासिने जिनि सिलाय पाथामनि जबा जों ऑफिशियली दिनि होइते मथागिरि 4 तारीख लो जों था खायखौनो ऑफिशियली जों बिसोरे घोषणारिया दिनि उनाव बिसिं तुई ओ मानैमोन जों दोगरम बुसकानो साफायनो जों मथा NLFT बिनि आर्म टुइं आर्मी जतनो दिनि होते बिलुप्त केबो जदि मथा NLFT नि बुङो रां बुजा खाङो दंगे abo illegal nai oboido nai এবং India ni as per the rule of the country permissible এবং abo acceptable nula raidan mutte je mo abonong sina tabo norom buskamo chung ko press copy chung draft hai timoto abo kisan torik nari sina English by switcher in furtherance of the tripartite agreement signed between the Government of India, the State Government of Tripura and NLFT on September 4, 2024 in New Delhi, the Central Executive Committee of the NLFT hereby disbands the National Liberation Front of Tripura, including constitution of the party from today, the 30th September 2024. Henceforth, no individual or group shall be allowed to use the nomenclature NLFT for armed struggle. Given this, the collection of taxes, donations from the general public, as was done earlier,
in the name of NLT shall be treated as illegal and punishable as per the law of the country. We appeal to the general public to kindly cooperate in this regard for a prosperous Tripura. Any questions? No, tabuk sini na, mungkin tam ni sini dak sini. Obo jadi NLT sebaik. No tam ni tabuk sini dah sih. Pun organisasi kita tak ada kana ini. Obo ini kaisa legal legal process. Ben to NLT insakal. Jadi ben kaisa mu dah tu ros haina nama ni. Tabida kurungi ya ke cunti sa obo ni mana. Sini tabida kurungi mas hamai. Aikono sosostro. Aja tu arm struggle kali. Silai pathang, bos sosostro mana kiri silai pathang. Demokrasi ini sunti Jermani, orang tu cuma. Tabu, kamu disband kaya mana? Aku kuri khatu ya. Ini Darjeeling itu, GNLF, Gorkha National Liberation Front tu, Sikam ni aro tu Mizoram, MNF tu, bos sistem orang sini. Pia cuma, saklai mu ni mote silai pathang tu, tai kaya dia. Norok, obo tu NLT disim sih. Norok itu ekordun itu tu LTF berpotong na. Borok kebong borok tu alada na ek. Borok, abo tu borok saklai na. Sini hisab tu borok saklai ni cuma kan. Abo tu tu kaisa nu kuni kong kah. Borok saklai disband kaya na. Definitely kaya. So that's all. अच्छा, हम लोग सर आज जो प्रेस Baksa demands points ro Tripura overlapping to Kubun group ro Saman Gucci no to Eko Bono Common White Line Body pro Committee in BCT Kalina same demand to Equizado Rimayan Kaisa Senai Kemono uniform Line Body Common White Line Body Committee or Rekat. Sir, 250 crore no karibo kubni kabama point rock no ne bhakti no shawi manka आपने implement खाने बागे आपने fulfill खाने बागे नो central government बखती बम है ensure मांग का सर आपने बफर उम्मीद चेंजंग नहीं अब ताऊ joint working group first meeting चीनी charter of demands को जमारे जा आपने तुई करो भाई आलोचना चले ताइसिंग सामने है बाक्सा points overlapping to जुमसान में कैसा तक कैसा group संका Tripura में थम सान देखो और तो टारगेट इनको जनगण तो कैसा सकी Tripura सा अपन बाकी हम किसा समूह में लेबर तो जटा जॉइंट वर्किंग ग्रुप हो फाइनल डिसीजन होता है नेक्स्ट नो नेक्स्ट बुफर आसु लाने हमनो implementation ने बात चीनी मेन फोकस के चीनी कैडर्स रो जे बोरो रो 35 years और किफिल फाइगा तब नो खोपु ओफ्रॉक सा कवर से मुखुम फुसकरी ओबनो जुन रिहेबिलिटी जुनस काम खाइना गरा साइड बाय साइड वो पैकेज फाइका के गुकुरों बागी खाइना जु वो जागा ता मोना जुना इनाइ वो 250 crore निको मेन चार्टर ऑफ दिमाग साल के जॉइंट वर्किंग ग्रुप निबिसिंग दिस और पॉलिटिकल दिमाग तो इकोनॉमिक तो एजुकेशन नि तो लैंग्वेज नि तो जेमन दं ताबो चिन बरक Roman script usani abu tong chila joint working group ni bisi ka decision because abu ni financial impact busu rang nang nang na ya abu kaisa fix ulama expert group ni bisi expert committee ni bisi ka abu kaisa thaina na abu bagi thik at this moment chuma abu sai na tu chini charter of demands chuma sir sekarang no jefro Tripura faika pro kasih question commons dokuron bising semua ni bising kasih semua teman abang ka no ni bising go tahu pano zero along go coba zero tu tong kusar but tumun tong henggang ke bono fiona ni bagi no ni step tam tong sir ini step cuma baru sahaja aja ada log ni bising ya betul government ni kau kena ya beli ada log ni bising ada log mau mana government aja coba sir tapi sesuatu korup sul tong kena along bising go ini orang cuma siman itu 37 ni busu tong kisah edik sedih rumah baksa ke under trial baksa ke convicted pun itu case cole itu baksa nogo tong pun bail man pun case cole itu lai sudah
Sir, no agreement to borong no surugutub na neba along ni fiyugutub na om hai kok point to tong sir. Tongo. Government a jaga je nangmani boro juba chuli. Abo tongo. I think there's a